oni treba da se jačaju. Mi smo, kao što sam rekao, znači usvojili zakon, donijete su znači pravilnici bijele liste i crne liste. Bijela lista, kao što i samo ime kaže, su vrste koje ne izazivaju zabrinutost, to su uglavnom strane vrste, i crna lista koja izaziva zabrinutost i gdje vrste ne smiju da se unose, a ukoliko bi bilo potrebno u neke naučno-istraživačke svrhe, formirala bi se komisija koja bi donijela odluku da li je to moguće. Ono što je važno, znači postoje u tom smislu značajni koraci, na primjer određene institucije, samostalno istraživači i svi oni koji se bave time u svakom slučaju obrate pažnju ukoliko identifikuju invazivnu vrstu. Ali kažem, to bi trebao da bude neki krovni projekat na nivou države u kome bi sve institucije, svi pojedinci koji se bave time bili angažovani i na taj način dali svoj doprinos da se te vrste, da se jednostavno njima dobro upravlja. Teško je izvršiti eradikaciju potpunu vrste koja je već naselila prostor. To je jako teško. Ali ako vi imate dobro upravljanje, dobar menadžment te vrste i bude ona pod kontrolom, onda vi u narednom periodu jednostavno možete da planirate sve aktivnosti što se tiče te vrste.